eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabono mbabwate chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iri abantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibyasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simigwe terase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama wewe mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo. Chinsa Ikomi cheritwere igari ya 30 mwancho muri mutinyo gatano na limo mwako yiga 2025 Ekeonga Chinsa Ikomi asenchira ereyo wenye chengero kwa Catherine Nyaboga ve Nyaboga cross muna wimanyiro na bana basenari kuri studio yakabere nero gongonya kweni kebuna chivichana malio gingo ikirachira asenchira ereyo wekranu kabana intugo ikomwero tokomanya gati yari agenda togwateka kurwa imenesco yoro gongorwa gusina togo chaka ekina ekikia begetwe aseke gambiro kya Nyamira High Court n'abarimi be factory ya Kebirigo nigo kirachiko teregererwa chitariki 14 umutinyo gatano na kabere osumutinyo togo chakari tukoria ange umwako yiga 2025 chigwiki bere korwari tukoria rero eyemagiga yekigambire kyo kusikia moto ekinekyo ase aba director be factory yo bataraina na ebintu birabiganirie ekigambiro kenyare kotegerera ekinekyo umukia bwa barimi be factory yo koliya gukora egeikara eribanyare komanyana kichibesa chi factory yo kose chibasa chiabo chiko bachiko tumeka turareta matunda ande onsi etwacha abuna barimi bakebirigo asengenje yo koliya aki yabarimi be factory ekara twachete tokanyora nganto irie GM tokaranga goika tobwatia sheria ekotia to GM ekara tobeka mangana ito togambe toigwano egento kiagerete last year ekara twakorete GM ntua yete teka tua ekeke ndo kwa solutions tukachikolige lise bitao biri na byarenge muri mitaisanika so tukateba toligie omo auditor akore auditing yakore ekera akorire tumane kurangiri ku GM tokore GM tororenga twaisanekire
aso mwaka 2024 bako indicating ambao ne tunone richani elimo na indu na baremi bakantu abanyene na ruto kugura twanywa ngaitoko ya gura Mombasa kuzenge birigo ngakirende bawe kababe kanga tashi ndu one tunone richani elimo ekige karete issue eka ruto kubaboria amana thanga nko baingiria tore ake tukumiti gaki no intu na babaraka etubwenerete tokoreki twegwe akieito obo maene bwitu twacha tokoreki tonyore bono ntonyoreti ngitokwenda yitariki chinga nande twacha totebiwe obo maene bwitu kaki togotsabe serikali nya tuigwe ebiriro byaito etobwate sie buna ntwa baremye kyara twanyanganyirwe twaganire na endonyo onyesi yo egojigotenera na buchisingine toli bako ba saineri ba egwe jironi bamoje ni batenere jironi yejinga babaire they will be responsible na buba waka na jironi ejo tali omuremi okebirigo twegwana na baremi so ekerodo wikira ngando taketobo ene ngo muremi bororekane no tutagete wone kotia to mukutano aba mama baitoga mubaroche mbago chandeka na intutorega batosometi na ratosometi bono bachandekete torega bachirega kotini directors na igure keskiabera nga mbalengo mbaena nete submission bairuli tukolinde bachirende utakwana neki ntwalikariro bocha se president over the same karo bato evidence ya mararamisha ribabwate natomete abaudita kuru Nairobi au balengo last week igo na inte nkwera chi Nairobi turigereria report eri abantu ngorwani tari aba director na abaibi bali bakubira abangi naba mo director nde bwenso ega sinje ngorwana nere lakini onye bali bakuiba bande bonzi baruburasima amina kero muibe ibire kero kwa mubwate rasimete but bali bagotanga kuba minyokitore mbaro barangi bagokora lakini mbakuibera MCA we wodi ya Kisii Central omoske Wilfred Monyenye yoge nigo akwanire ogwateka kumuriro mutindi ase chiro ya marigiti ase obotuko bwogo kera ritkoria igoro abwase nibenyenge yabaunchuria sensemeyo ya yete goikakwera Monyenye nigo atebire serikali ya kaunti ya Kisii nigo yachakire obwagachi bwechireyo eburenchira ya moyo konya abangina bari konye bakorera obunchuriri bwabo ensemeyo bayiranirere obunchurira babo iri banyare kwegendera namagima abo akira ritko ase boiga bayinekerimuna ori mu boti boli gocha kuiro nonde bwensi buna chinguma cyabere kigosara ngobore mu buningo bore obwo muntu asamarieta neno musimi wa Wilfred Monyenye yoge omusimi wa Kisii Central Ward litangani kabisa abantu baito bakuri biashara marigiti eria market yaito maate igongo teba pole sana sumuriro banyole to monene na inde umuriro yigosara ibintu byabo byonse pe egento gyoka ntumune county government amona njo mu MCA bono iga omo gavana ito musimiwa Simbarati oletire biragitani kitipa umora mnoga ndete gutandazwa ne biragitambi ndete kurainisha igento gyoka toratebya abanye byasara muntu tari obotebanga ne aro munyene obuli mubulia ase report yaringe ya ndongo report obuli mubwo mbwa bete listed ingambuli bolemo bwa abanyena uba ukiremwa amalemu na yabo negento kende inkolengere byekero na lengo momea obuli mubuntu abuli forget ukaira na se market ya marigiti yaito menyi anonye no muindi oringe kwagacho bakabone gana mbwate takangire court kamubwekina ombono gipira no giteneine abakori byasana no bakorera igo muliro yoso etoro ntumanye tinga oigo omuntu sambeti uzino muliro chitebuoka igabanya byasara ngo bateri gasitwa cyakire kurumambi nonde ande ndogendere kobo na tandulite na baleteire kipost timisato kolengere ni gabana itungo kolere amepango yo koleta amabati elinda abantu bito basedu bacyakiri yasara nege ntonda baterie intwe mune account government iye kura uno mugabana ito Simbarati muntu tayura nganyukurwe town yayiga ononye mupangirio gwoko nganyigwa turaba none market inabwate ebirengererio byokuri kibese elinda gaje modern market elinda abanye byasa bayito bakora igasiri tukuliara ngora inisatore I think we kamara goba twatakire ko babanga na kitoko bagakire ibintu ebyo inde basedu bacyakiriya sara igo odebwenze ukagerete nga ngo cyare garia aje kubaturubania
kentekio nchemonyenye n'omuga Mawaziri wa Bochenu omuske adendwale mambyarere gosomuga sorero nigo akwanira abakenya igoro y'omurobero bw'okwenano obochenu oshadwale nigo atebire chinyagitari gwetania 30 kurwa chikaunti 12 chimiyensi ya Kenya nigo chiabeire chigoseka eyengmami eyenkogenda eseye magichinya gitari echo kogenda maminja nerichi ko yomurobero yo ase chiabeire chigokuruma dware nigo atiena gotebe serikali inse ose serikali wetera ewizara yobochenu inse yoborai bwaete gocha gwanchera munyagitari onde bwense ose nyagitari ende yonsi gokuruma omurobero yo. The foundation of Taifa Care Success certainly stands on 3 principles. Financial sustainability through very consistent premium contribution. Number 2, uncompromising stand against fraud, insurance fraud. And the last one is universal access to quality care. I emphasize to all our employees that remitting employee contribution by the 9th of each month is both a legal requirement and a collective responsibility to safeguard this very important national asset. Our integrated digital system now provides real-time monitoring of all the transactions, ensuring transparency and accountability in our fund utilization. Our fight against fraud has intensified through the Kenya Medical Practitioners and Dentists Council's integration, and Dr. Kariuki is here. We have integrated the council's data with that of the digital superhighway, and as I told the country earlier, that resulted to the closure of 728 non-compliant facilities and downgraded another 301 facilities. Yesterday, as I told you, close to 31 facilities in about 12 counties, naming Kisumu, Kiambu, Bungoma, Busia, Kajiado, Kilifi, Mandera, Wajir, among others, have been suspended and are under investigation by both our system administrators at the DHA, by the internal audit and the forensic department of the Social Health Authority. And once we finish those, we will transmit those files to the DCI. Ekina igoro yogwa kwa isiko ya bisi kumugavana bwe county ya Isiolo umuske Abdiguyo ni igokera chegotegererwa umutenyo gocha chitariki 5 na boyego chitariki 9 chirachekoba ritko rie Jumatano wiki egocha ayiga nigo abaseneta barache kumera na ritkerio na gokora ege ikaro ase barache korwa ekebirengereno na boyego korwa okwamwa igoro ya yari arache kobaga kobwatia umuske guyo Guyo nigo akobaga komochwa na mamocho yo gotumeka bobe ya bisiaya na boigo korika egati y'abantu mamincha nerichiko na boigo ase oborkurumi mugasorera osaje iganigo akwanwa ne bunge ya Senate inse yoborai bo monogeri bwe bunge yo omoske Amason Jeff King. I hereby proceed to read the charges against the governor of Isiolo County as contained in the motion of impeachment by the County Assembly of Isiolo. Charge number 1, gross violation of the Constitution and other laws. The particulars of this allegation are that the governor grossly violated 1. Section 32K of the County Governments Act by failing to deliver an annual state of the county address for 3 years he has been in office. 2. Articles 201D and E of the Constitution by employing a bloated workforce, including 36 advisors in the office of the governor, 31 chief officers, yet the county has only 6 departments and 2 deputy county secretaries whose positions are not recognized in law.
thereby resulting in an excessive wage bill amounting to 46% of the annual revenue allocation, which far exceeds the 35 limit prescribed under Section 25(1) and 25(1)(a) and (b) of the Public Finance Management County Governments Regulations 2015. As I communicated earlier, by way of message on the resolution of the Isiolo County Assembly made on Thursday, 26th of June 2025, for the removal from office by impeachment of Honorable Abdi Ibrahim Hassan, the Governor of Isiolo County, Section 33(3)(a) of the County Governments Act, and Standing Order 81B of the Senate, provide that the Senate may, 1, by resolution appoint a special committee comprising 11 of its members to investigate the matter, or to investigate the matter in plenary. The motion having been negatived, the route of special committee is abandoned, and that implies that the Senate will investigate the proposed removal from office by impeachment of Honorable Abdi Ibrahim Hassan, the Governor of Isiolo County, in plenary, pursuant to Section 33(3)(a) of the County Governments Act and Standing Order 81B2. Now, Honorable Senators, at its meeting held today, Monday the 30th of June 2025, the Senate Business Committee considered the provisional dates for this investigation in the event that the matter was to... Mokonyi b'omurai w'ensi ya Kenya Profesa Abraham Kithure Kindiki niga atebire serikali nigo irache gotegera na goikirania okugania kwa basai gukwana korua mitaboni egotoka ekaunti ya Machakos tinga kichomorobere w'empowerment. Kindiki nigo atebire na ebintu biri byonsi byagera abasai bakakora okorobekana nigo serikali irache kobitegera na boyeko kubikirania. Wiki iliyopita kumekuwa na vurugu kidogo. Kulikuwa na vile vijana walikuwa wamesema mambo ya uongozi, na sisi maneno ambayo vijana wamesema ambao wangetaka turekebishe. Nataka niwahakikishie vijana wetu katika taifa letu la Kenya, tutajitahidi kusikiza maoni yenu na kuyatimiza. Tumesikia mnasema kwamba mungetaka mambo ya ufisadi yapungue na wizi wa mali ya umma. Kweli si kweli? Mumesema mungetaka tuwe na heshima kwa wananchi, na mumesema pia vikosi vyetu vya usalama mungetaka viwe na uhusiano mzuri na wananchi, visidhulumu wananchi. Kweli si kweli jameni? I am here to confirm to you, we are taking that input very seriously. We are listening, and we are going to reform as much as we can to make sure we align the governance of this country with the interest of the public, including our young people. Vijana pia wametuambia ya kwamba sisi watu wazima wazee tunaonekana kama hatujali nchi hii itakuwa namna gani kesho, na wangetaka turekebishe mambo ingine na pia tuwatafutie nafasi za kazi na ajira za kutosha, ndio wakati tunatoka katika viti na mamlaka na uongozi wakute nchi ambaye iko na uchumi uthabiti, ndio pia wawe na nafasi ya kuishi katika nchi nzuri na pia kulea watoto wao. Kwa hivyo vile vile tumesikia maoni hayo, na juzi kulikuwa na mambo ya wananchi kuandamana. Nataka niseme ya kwamba serikali ya Kenya haiwezi hata kamwe kutatiza uhuru wa wananchi kutoa maoni vile wangetaka serikali yao iendeshwe. Serikali ya Kenya vile vile haina shida hata kama maoni ambayo yanatolewa yanatofautiana na serikali, kwa sababu hiyo ni demokrasia. Serikali ya Kenya vile vile haina nia ama uwezo wa kutatiza haki za kibinadamu na
Stake mirongo ibiri chabutokire igoro Chinsa Ikomi chabono morogobo mwancho muri Getembe TV na rayo twabwate kuru Ekeonga Chinsa Ikomi asenchirayo wenye ibere na nye chobotko bwarera asenchirero yobwekrano na mukati enoptaro botu oborigereria bore obya asemru ya Getembe TV kwatya tomira neri tskoria ankyo. Superstores nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati rolling mills yuko yabwatuka ucyase abahonya aiga ntobwate showroom asura achabwirigiriye amabati andawusialia utagete showroom yeto nigo enkale yurengia na boigo ekogokiriso yao chingagi ogoswasaje kurigiriya amabati aiga ntobwate team tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate boomerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganyagwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochkunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gokwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo orakoberwe kasure asubwango eduke yiga ya ouru superstores igiye gutoka se enyumba ya ouru complex imiyumucho yigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra se namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Kenya pamoja sako yabere n'umugusi negukinya umugusi ase enengo yae yabere gekurwa obukorere ase Chinsa mu bunobono savings loans obosemi bwo gutumika chibesam na diaspora savings ase bali Chinsa chimaiko ase wa Kenya pamoja sako yabere ogosira okonene ase abalemi ebyumbe chiskuru chikumpane au abarikire abaritayire gosibali ensemo ya pension boigo abonchereria ibotani na Kenya pamoja sako iyo nyore obukureri ubuya ase Chinsa mubuna obosemiguru y'ubutumiki bw'ikibesa chilong munam development loans office loans emergency loans ebyumbe business loans salaried loans na boigochi advance loans boigon koratora muri kibesa ase uri kose mobile payments kabe oyomo wa Kenya pamoja sako yubwego kerie ayo onse na yande amange amaya asamange patarechi abisichabo chire asumu chubusonguka hawa house raja moja asipara ya Kisii sotik sibakire simyasi namba 0746-668-190 kuse ototare website yetu www.kenyapamojasako.com. Njama lieta ngoro kwa Isako Mwenga
CEO wa Kenya Pamoja Sacco. Sacco ya Wakenya Pamoja ni sake kushughulikia members baye na chigurupu chiria chigokora savings wonko wake rabia soko chora Wakenya Pamoja Sacco kuna financial institution yao tobwate branch chito Ikomi na inya chire within Gusii wanaitu toro konyo Gusii soko gendereria ese biashara byabo ase sako na gosegwa ase sake ese wali batala join please njubwango mo join tukini esako yeito na Gusii yeito esa magendo Wakenya Pamoja you our concern. Salvakia ni nyagitari ya kerero asumu chubusungu ensema ya mwembe mbarbare nigekomo SDA asepare kuro busungu guche Kilgoris nige kurwa obogwenia asenchira ya kerero asugutumia chimashin chikerero abwasibwa tabanyagitari bobwate obumanyi bwigoromono mbobwate inpatient gosechi ward na boigo outpatient abasaba roire bakubwenigwa na koira na gochiankam mbobwate maternity ya